Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbere ugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 19 ukwezi kw'ikenda 2025 tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba by'umwihariko. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye yagaragayemo za kajugujugu, indege za skoyi, CH4 ndetse n'ibindi bitandukanye mu gitondo cya kare aho izasarambwe zimaze gutabaza imiryango mpuzamahanga. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara attaque aérienne mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu ugiye kudufasha kurebera hamwe ibiri kubera kuri tere mu bice bitandukanye akatubwira byinshi. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza, murakomeye? Yego turamahoro. Ndagira ngo turebere hamwe ibiri kubera kuri muri territoire zitandukanye aho turi buze kugaruka cyane kubijyanye na prix de contrôle uko bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na operation militaire ko bimeze. Turemwe kandi bombardement aérienne aho dutangaza abadukurikiye ko kugeza ubu mu bice bitandukanye urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana, abaturage bari kuva mu byabo umusubirizo. Mutama uraza kutubwira ko byifashe gute muri Uvira? Turaza kwikoza mu bice bitandukanye ku muhanda wa national Gatanu uva mu misozi yariya za Kamaniyora werekeza mu byerekezo bigana ku muhanda maze gukubwira wa national Gatanu ukitwa imirwano yakomeye cyane. Uyu mutwe ukomeje gukora buri kimwe kugira ngo ucengere uciye mu bice byose bitangatanze no muhanda wa national Gatanu winjira muri Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na evacuation des civils aho bigaragara ko abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu zabo bahunga. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na intensité des combats, ubukana bw'imirwano aho bivugwa ko bisarangiye gute. Ni imirwano ikomeje guhindura isura aho abaturage bakomeje kubigwamo cyane. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imikoresherezwe y'izi ndege mu buryo budasanzwe aho bitangazwa ko kuri ubu ngubu umugambi ukomeye wamaze gucurwa ndetse bitangazwa ko kuri ubu ngubu ibice byose bigiye kurasirwamo rimwe bitewe n'uko Demiap yari yazindutse itanga amakuru akomeye avuga ko izasarambwe zikomeje kwitegura. Bikaba rero bihura bikomeye n'amakuru akomeye yagiye hanze agaragaza benshi mu basirikare bizasarambwe baherutse gukora pass out, byatumye Kinshasa ibona ko M23 yiteguye urugamba maze nayo ihita itangira ibikorwa bidasanzwe by'imirwano nk'uko bigaragara. Turaza kandi kubabwira ko warikare bimeze gute. Warikare naho intare zasarambwe zagabweho igitero ariko nanone imirwano yahinduye isura. Turaza kandi kubabwira ko abakomando ba RDF ndetse na TPDF cyangwa igisirikare cya Tanzania kuri ubu bamaze gusoza amahugurwa bakoreraga muri Ngara. Turinjira turaza kandi kubabwira mu makuru akomeye y'ibiri ko muri Kivu y'Amajyepfo imitwe ibiri ya Wazalendo yahanganiye bikomeye Mwenga bikaba byavuyemo ikibazo gikomeye. Turinjira 5 kwa 5 tubabwire ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Turaza kandi no kubabwira ko mu Burundi korera iri kuvuza ubuhuha mu ntara ya Bujumbura. Turaza kubabwira byinshi bikomeje kugenda bigarukaho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'andi makuru mashya yamenyekanye ku ruzinduko Kisekedi Chilombo yakoreye muri Afrika y'Epfo aho yahuye na nyakubahwa Perezida Cyril Ramaphosa. Ni mu gihe kandi bitangazwa son excellence Kisekedi Chilombo yisafata ingamba zikomeye bijyanye n'ibikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi General Sultan Emmanuel Makenga nawe akomeje gahunda zikomeye zirimo gutanga amasomo aho bitangazwa ko kuri training wing Sultan Makenga yamaze kwinjiza abasirikare barenga 12,000 tayari Rumanga batangiye imyitozo ikomeye yiganjemo iki. Ni imyitozo cyane cyane yiganjemo gukoresha izi mbunda nini ndetse kandi n'imyitozo gukoresha izi ntwaro ziganjemo udufoka n'izindi zitandukanye harimo n'inkota. Banywanyi zero nizo ngingo zikomakomeye zubacyo amakuru tugiye kuramvura aho buri nkuru turi buyiramvure tukareba ibiriko biragenda vyibonekeza. Kuri dukurikiye bwa mbere n'amahirwe meza yo kugira ngo ufyonde sabone ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano
politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka rero duhere ku mirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragaramo indege, ubwo turaza uhita tujyana no muri Uvira tubwira ibiri kuba ndetse n'ibindi biri kugenda vyibonekeza Mutama. Kugeza ubu biremezwa ndetse byamaze kugaragara ko igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025 cyaramutse kirasa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi gikoresheje indege za drone n'iz'intambara. Bikaba rero byahinduye isura ndetse ubwo bukaba bwamaze kuba bwenshi ku baturage ndetse zasarambwe zikaba kuri ubu ziryamiye amajanja. Amakuru ari kuva mwabiriya bice aravuga ko biriya bitero byagabwe mu gitondo cya kare kuri wa gatanu hakoreshejwe indege nto zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na za drone za CH4. Bikaba byemejwe n'umuvugizi wa M23 bwana Lawrence Kanyuka, yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati Alliance Fleuve Congo AFC bar M23 iratanga impuruza ku banyagihugu n'abanyamahanga ko guhera ku isa saa moya z'igitondo kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kw'icyenda ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryarashe mu buryo bukomeye mu duce dutuwe cyane cyane ahitwa Bibwe, Nyange, Kitiro, Hembe no mu nkengero zatwo. Yunzemo ko biriya bitero bya Sukhoi 25 na drone za CH4 bizateye imfu ku baturage benshi no kuvanwa mu byabo ku mbaraga kw'abaturage benshi, nubwo atigeze atangaza umubare wa nyawo wabishwe cyase ababa bakomeretse. Ibyo bitero byo kuri wa gatanu by'ingabo za leta muri Masisi birakurikirana imirwano ikomeye imaze iminsi isakiranya M23 na FARDC mu bice bitandukanye muri iri teritwari, aho inyeshyamba za M23 zerutse no kwigarura ibice bimshya. Kuri ubu biravuga ko FARDC yamaze gutegura gahunda ikomeye yo kwisubiza bimwe muri ibi bice. Bikaba ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko yifashishwa indege kugira ngo izo operasiyo zikorwe mu buryo bwihuse, ariko kugeza ubu biravuga ko izasarambwe nazo zamaze kubaka isisteme bwoko ki. Ni system yitwa Air Anti-Missile System ivuga yuko iri gukoreshwa n'uyu mutwe. Iyo iri gukora haba ari umusaruro wenda yatanze kugeza magingo aya? Kugeza ubu ngubu nta makuru y'umusaruro iyi system iratanga, ariko bivugwa yuko muri ano masaha turi kuvugana nta bombardement zongeye kubaho zatutse ku ruhande rwa FARDC. Yego. Ariko FARDC yo ikomeje gutegura ndetse kandi ikomeje no kugaba ibitero uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi ko uwo munsi guhera muri ano masaha mu gitondo nibwo ibintu byakomeye cyane. Yego. Ni naho kandi ubona yuko FARDC ikomeje gukaza umurongo wo kugaba ibitero mu buryo butari busanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Kugeza ubu kubirebana wenda n'abaturage haba wenda hari kugaragara evacuation civile cyase guhunga kw'abaturage? Ku ruhande rw'abaturage bahunga. Yego. Urumva nawe ntabwo wabona indege iri kurasa ngo ureke guhunga. Yego. Ibi kandi byatangiye nyuma y'uko n'ubundi FARDC yatuze umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero mu bice bituweho n'abaturage. Ni ibintu byari bimaze kugira ngo mumaze iminsi mubona imirwano za Burura. Yego. Mubona imirwano za Bimbwe no mu tundi duce dutandukanye twegereye hano muri teritwari ya Masisi. Yego. Iyi FARDC rero ikaba yari akazi bikomeye cyane nuko uno mutwe ukomeje gupatira imisozi yose itangatanze teritwari ya Masisi cyane cyane bya bice bya Warikare. Yego. Bikavuga yuko ibi bitero n'ubundi byari bimaze igihe bitegurirwa muri bice bya Warikare kandi bikanemezwa yuko bifitemo uruhare n'igisirikare cy'Ababiligi. Yego. Aribo bihishe inyuma y'ibi bitero biri kugabwa mu bice byinshi bitandukanye. Kugeza ubu wenda bari uduce zasarambwe zavuyemo cya FARDC yamaze kugeraho ubugenzuzi nyuma yo kwizanya izi ndege? Aka kanya nta mibare fatizo y'ibice byari byigarurirwa, ariko urumva nawe ntabwo bashobora izo ndege ni indege ziba zifite ubudahangarwa budasanzwe, ntabwo bakurasa ngo buhagarare. Yego. Ariko nta bice fatizo twari twamenya, hasize amakuru tubona twaza kuyatangariza abantu babo. Kugeza ubu kubirebana na ramforo cyangwa sumisada byo bihagaze gute muri ibyo bice mbere yuko turi buze kujya ku zindi axi naho tureba ibiri ko biragenda vyibonekeza? Ku zindi axi z'urugamba amakuru ahari. Yego. Ku zindi axi z'urugamba rwose amakuru ahari ni Warikare. Yego. Ni Warikare aho uyu mutwe ukomeje kohereza abasirikare bari kuva za Marima bazamuka kuri
kuri umuhanda RT 2015 yego berekeza za Peki bazamuka muri ibice bya Fatuwa, bivuga yuko ngo Fatuwa bamaze no kwashinga amatako yego mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bakwikura mu kaga, kuko biravugwa kandi biremezwa yuko mu gihe baba bahagazeho gatoya yego ahubwo bashobora kugabwaho ibitero simusiga bishobora guturuka hariya muri Warikare, kuko FRDC iri gutegura ibikoresho bidasanzwe ndetse kandi n'abasirikare b'abakomando higanjemo n'aba Fdnb yego bari gutegura kugaba ibitero kuri uwo mutwe mu bice byose bitandukanye by'imiti itwariye amasisi muri wa mugambi w'abasirikare 67,607 FRDC ishaka gukoresha ngo bakagura ibice byose mu 23. kugeza ubu Mutama ku ngingo wenda irebana n'umutekano ubundi muri rusange muri ibi bice zo muri Masisi, ubundi umutekano wari ufite ishusho ki kugeza ubu? Umutekano rero wari ufite ishusho nziza niko navuga mu bice n'umutwe igenzura, kuko nta mutekano mukeya wumvikanagamo kereka igice kimwe na kimwe wenda twakekaga yuko kirimo amabandi. Yego amabandi cyane cyane y'abazarendo baba baragiye bagahisha imbunda iwabo mu mazu cyangwa se bakaba bagifite intwaro. Yego akaba arizo bakoresha bajya kwiba abaturage, ariko mu gisanzwe ubundi umutekano w'icyo twariye mu makuru yakomezaga kugenda tugeraho umunsi ku munsi, nuko nta kibazo cyari gihari. yego nta kibazo cyari gihari kugeza ubu biragaragara ko ibintu ari amahoro. Reka dukomeze page y'amakuru yacu turabire hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza tukimwenga mbere kuza kutujyana nawe ifizi ukatubwira ibiriko biragenda biba nyuma yuko hamaze kugezwa abasirikare benshi b'u Burundi. Ndagira ngo unyemerere turebe ibiri kuvugwa hitwa imwenga, turagaruka ubwo utujyana muri ivyo bice. Imitwe ibiri y'inyeshyamba za Wazarendo yasubiranyemo kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu kugeza amagingo ajya muri centre ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo y'imirwano ikabiri guza umutwe wa Marayika n'uwitwa Nyabirika. Amakuru agera mu itangazamakuru aravuga ko ku munsi wo kuwa kane mu mujyi hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremere n'izoroheje, nibura abantu batatu bari bamaze kumenyekana ko bapfuye muri ibi bikorwa byabaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Societe civile muri aka gace iragira iti imirwano ikaze yabaye kuva ku mugoroba w'ejo ndetse no kuwa gatatu kuwa kane hagati y'imitwe ibiri ya Wazarendo mu murwa mukuru wa teritwari ya Mwenga. Aba nabarwanyi bise wa General Marayika ndetse no wa General Nyakiriba abarwaniraga kugenzura centre ya Mwenga. Undi muturage waho akomeza agira ati kuva mu gitondo cyo kuwa kane urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye rwarumvikanye mu gisagara cya Mwenga rwagati, bituma abaturage bahangayika, ibikorwa byose by'ubukungu n'uburezi birahungabana. Eta majoro ya Nyakiriba ikaba yatwitswe. Andi makuru yerekana ko guhangana kandi byaturutse ku gushaka gukuraho bariyeri zashyizwe ku muhanda route nationale numero 2 na Nyakiriba. Izi bariyeri zasenywe n'abarwanyi ba Marayika na Foka Mike bitera uburakari bukomeye mutwe wa Nyakiriba. Mu itangazo rye umuyobozi wa sheferi ya Basile Mwami Kalenga Riziki yihanganishije abaturage bari guca muri iki kibazo, abasaba ko bagomba kurindwa. Teritwari ya Mwenga iherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo kandi kungahaye cyane kuri zabu n'andi mabuye y'agaciro. Iri hagati ya teritwari nyinshi nka Walungu, Shabundo ndetse na Uvira. Mwenga igaragaramo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda rimwe na rimwe igaragara ko ihungabanya umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Kabari ari amakuru akomeye y'ibikomeje kugenda biba. Mutama wakomeza. Rutango rero andi makuru ahari aka kanya ni imbaraga zidasanzwe uyu mutwe wa 23 uri kugenda ukura mu misozi ya Zakabare umanura hano mu misozi ya Zashabunda. Yego n'abasirikare bari kuzanwa muri ya misozi yegereye za Pnepusu ndetse kandi n'abasirikare guturuka za Kamanyora yerekeza mu misozi yose itangatanze umujyi wa Bukavu. Yego nubwo wumva ngo ibice bya Masisi birageraniwe, ariko uyu mutwe watangiye no kwikanga yuko abarundi bashobora kugaba igitero mu mujyi wa Bukavu. Yego ibi ngo bishingira ku bimenyetso abarundi bari kugenda bafata. Yego ngo bigaragaze ko mu gihe gito hatabayeho kwitonda ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe bashobora kugabwaho ibitero. Niyo mpamvu rero abiri kuvugwa yuko iriya misozi ya Sanje ibikekwa yuko yamaze kugerwamo n'uyu mutwe
yego, ni nyuma y'uko abarundi badeployinze abasirikare muri iriya misozi ya Runingo n'ubundi bashaka kwegera za Remera n'iyo misozi ya Sange. yego, Ibi rero bikira amarenga uno mutwe yuko ushobora kugabwaho igitero simusiga. yego, Bikira amarenga uno mutwe ko ushobora kugabwaho igitero karabutaka. yego, Ibi biza gukomera cyane kandi biza no kuzamba. yego, aho uno mutwe wahita wohereza abakomando bavuye muri iriya misozi ya za Mumosho, abandi bamanuka muri iriya misozi yegereye neza cyane mu marembo ya Sange na Remera. yego, aho bivuga yuko rwose kandi binemezwa yuko kurebana ikijisho bikomeye cyane kuri uno muhanda hashobora kuza kuba igitero kidasanzwe gishobora guhitana benshi ku ruhande rw'uno mutwe ndetse kandi no ku ruhande rw'abo bahanganye. haba wenda hari ikintu kidasanzwe cyatangiye kwibonekeza Mutama? No kwanga aka kanya nta kidasanzwe cyatangiye kwibonekeza, ariko dushobora kuza kukibona mu masaha matoya. Kugeza ubu ku bijyanye na deployment muri ibyo bice biravugwa ko Burundi bukomeje kurungika abasirikare benshi. Ese za Sarambwe zo zicaye gutyo cyane abo bari kohereza abandi basirikare? Ni ukuvuga ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo ntabwo batuje. Yego, ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo n'ubundi uko babigenza iyo bamenye yuko hari agace kakozwemo deployment nabo bahita bashaka igice bakoramo deployment ku buryo bashobora kuba bagabwaho wenda hakoreshejwe imbunda nini cyangwa intoya. yego, hakaba habaho gusubizanya ku mpande zose. Urabona yuko ariko situwasiyo ihagaze mu misozi ya za Sud Kivu, ndetse kandi ni nako situwasiyo ihagaze, kereka wenda ibice byaho zira nibyo biri kugaragaramo abasirikare b'abarundi benshi cyane, yego, kurusha ibindi bice bya hano muri Kivu y'Amajyepfo. yego. Mbere yuko Mutama tuza kurabira hamwe ibiri kuvugwa Iwarikare, ndagira ngo unyemerere tujye mwarabana n'ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tugaruke kuri inkuru y'abanyarwanda n'abarundi 34 batawe muri yombi bazira kwinjira muri Tanzania binyuranyije n'amategeko. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania zatangaje ko zataye muri yombi abanyarwanda n'abarundi 34 bazira kwinjira muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba banyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu mukwabo wakorewe mu karere kitwa Mungwe muri Gatia, hagamijwe gukaza umutekano mu gihe Tanzania yitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'Ukwakira 2025. No mukwabo wakozwe ku mabwiriza y'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka wa Tanzania, Dr. Anna Peter Makakara. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko aba banyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu isaka ryakozwe mu modoka zinjira mu karere kitwa Mbongwe zikoresheje umuhanda wa Kahama. Umuyobozi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Mbongwe, Amir Ali Abasi, yihanangirije abashoferi bagira uruhare mu gutwara abantu binjira muri Tanzania badafite ibyangombwa. Uretse abanyarwanda n'abarundi, Tanzania nateye muri yombi abaturage 43 bakomoka muri Malawi bazira gukorera mu mujyi wa Dar es Salaam badafite ibyangombwa cyangwa se bizwi nka work permit. Nkuko bigaragara, ibironi bikomeje kugenda bigaragara ko muri Tanzania umutekano wakajijwe ndetse buri kimwe cyose kiri kwitonderwa bitewe nuko bitegura amatora mu minsi ya vuba. Mutama wakomeza n'andi makuru. Rupango mu yandi makuru ahari ibikorwa bikomeje cyane ku ruhande rw'uyu mutwe nanone ibice byahariye azamaya moto n'ibice bya Kingengwe nayo iracyavugamo deployment y'iriya misozi za Rugezi ivuga yuko hazanye imbunda ziremereye. Yego, ni nyuma y'uko FDnb ndetse n'abazarendo by'umwihariko muri rusange bivugwa yuko bari gushaka kugaba ibitero simusiga baturutse muri iyo misozi ya Fizi yegera ikiyaga cya Tanganyika. yego, baciye muri iriya misozi ya za Marungu bakaba hatera n'umutwe w'ibiriya bice, kandi bikavuga yuko hatabayeho no kwitonda k'uno mutwe bashobora kuba banagabwaho n'ibitero bikoreshejwe imbunda nini ziri mu bwoko n'ubundi bwa pirani. Kugeza ubu hari icyo byahungabanyije? Aka kanya nta kintu byigeze bihungabanya kidasanzwe, kuko ubundi imyiteguro ubona yuko ihari cyane muri Sud Kivu. Imirwano yo ntabwo twavuga yuko ari izina cyangwa se ari imirwano ikomeye igihugu. Yego, Warikare kugeza ubu ku bijyanye na deployment nawe wadutunyuriramo ukaduha details za buri kimwe. Deployment mu bice bya Warikare ubu ngubu nta handi hantu hari gukorwa deployment ku mwihariko wa deployment. Yego, ni bya bice n'ubundi byegereye za
Karembe ku ruhande rw'uyu mutwe ni ibice byegereye za Marimo, ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe ni ku ruhande rwa Fdnb mu misozi yose itangatanze ibice byafatwa na bukumbirwa, ndetse kandi bikavuga yuko ibi bice umwihariko hari kuzanwa abacancuro benshi cyane. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gusheringa amakuru menshi cyane giturutse hasi ikiyaga cya Tanganyika mu misozi yegereye hariya za Kasekesi no mu misozi ya za Sima. Yego, tubwire uko bihagaze kugeza ubu tuvugana, ni ibiki biri kujya mbere? Ni ukuvuga ngo ni igisirikare cy'u Burundi. Yego. Gikomeje kugenda cyohereza imisada muri biriya bice byahariya muri Uvira. Yego. Ni igisirikare cy'u Burundi kandi kiri kohereza abasirikare benshi bari kuzana bari gukura muri iriya misozi yegereye hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse kandi bikavuga yuko amaso menshi y'abasirikare b'Abarundi bari kubakura hariya mu misozi iri hasi mu gihugu cy'u Burundi, hariya mu misozi yegereye za Burambi, Bugarama, Magara, Minago, Kagogo, Kizuka, Rukinga, aba basirikare bakagenda babambutsa amato. Yego, ibyo byaba byaratangiye kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bimaze igihe n'ubundi uburyo imisazi iri koherezwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Hari abari koherezwa baciye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika muri uriya muhanda n'ubundi uturuka mu mujyi wa Bujumbura, hari abari kwambutswa amato bakoresheje aya mato y'abasivile. Yego. Aba rero bari koherezwa bambutse bakoresheje amato y'abasivile ndetse n'andi mato atandukanye igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha muri tactique zacyo. Yego. Aya mato kenshi y'abasivile ari kwambutsa abasirikare bambaye n'imyenda ya gisivile bagira muri iriya misozi iri hasi n'ubundi na za Uvira cyangwa mu misozi y'imyembwe bakambara imyenda y'abasirikare. Yego. Hari umusirikare w'abasirikare b'Abarundi bavuye ahitwa Kagogo, Minago hariya mu gihugu cy'u Burundi. Wahavuye ryari n'uyu munsi? Ni umusaza w'abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ya mu gitondo. Yego. Bawambutse ikiyaga cya Tanganyika, bivuga yuko ari amakurane yaje mu byiciro bitandukanye kandi aciye mu bice bitandukanye by'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Bivugwa yuko igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe gikomerewe kandi gikomeye cyane kuba cyangana n'iki gisirikare cy'u Burundi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha amanyanga yose cyohereza n'amayeri menshi abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba. Aha rero nagira ngo twinjire muri operasiyo yabereye hariya mu misozi yegereye Minembwe. Yego. Aho igisirikare cy'u Burundi cyagerageje gusheringa mu bice n'ubundi intare za Sarambwe ziherereyemo. Yego, ngaho tubwire byagenze gute? Uti rero operasiyo ukuntu yagenze. Yego. Hari abasirikare bari muri iriya misozi ya za Uvira. Yego. Bari bamaze igihe bategurwa hariya mu misozi ya Uvira hafi y'umuhanda rute nationali Gatanu uvuye mu byerekezo bya Kigongo ukamanuka ahitwa Makobola umanutse ahitwa Kasekesi n'ahitwa Sima. Yego. Aba basirikare nibo batambitse ku muhanda rute nationali 7 uva mu byerekezo bya hariya Sima uzambika mu byerekezo bya Marembe. Yego. Hari harimo abasirikare b'Abanakonda ndetse n'abahibu b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Abandi bamubaciye Marembe basa n'abajijishije gatoya. Hari abandi bivuga yuko bisanze mu misozi ya Mwezi, abandi mu misozi ya Kitenge. Yego. Bwana munyamakuru watangatanze uyu mutwe ku buryo uyu mutwe iriya misozi wari urimo ya Kamombo, imisozi ya Rwerera, Kakuku ya mbere ndetse na Kakuku ya kabiri. Yego. No mu misozi ya Kiyanga. Yego. Kiyanda Purutanda no mu misozi za Kishura. Yego. Baje kwisanga iki gisirikare kiri gusheringa amakompara yarari kuva mu misozi yahitwa Katembo n'Amarungu n'ahitwa Karenga. Yego. Bari gusheringa hari hafi y'imisozi yegereye Kiyanda ndetse na Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri. Biranavugwa kandi bemeze yuko abasirikare uyu mutwe ndetse kandi n'abasirikare basanzwe babarizwa mu mutwe wa Twirwaneho bari muri ya misozi yegereye Kiyanda na Kishura n'ahitwa Rukeniya. Yego. Ubwo ni hafi ya Kananda n'ubundi urumva yuko ari mu byerekezo biri hafi na Fizi. Yego. Biravugwa yuko bahise bamanuka inkungugu bahunga berekeza hitwa mu byerekezo bya Kakungu hari hafi ya Kahamba na Kisanga. Yego. Kugira ngo barebe yuko nibuza abasirikare batarakomeza gutakariza ubuzima ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se n'ubundi barebe ko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Bikavuga yuko ari iki gitero bagiye kukigagaho basa nabo babyiteguye kuko biravuga yuko nabo bari bohereje imbunda z'umusadara za Itota. Yego. Aho ngaho ni mu byerekezo bigana Fizi. Yego.
bikavuga yuko mu misozi ya Kananda ndetse n'ahariya mu misozi yegereye Makangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika hari abasirikare b'umutwe w'intare zasanzwe bari bavuye hariya mu misozi yegereye hariya za Ibashiro. Yego. Bari bamaze igihe bakora urugendo rurerure kuko kuva Ibashiro werekeza Marungu ndetse no mu misozi hariya za Kitura ni urugendo rurerure. Yego. Nyuma y'uko rero igisirikare cy'Uburundi n'ubundi kimenye yuko uyu mutwe uri kohereza abasirikare kwerekeza muri biriya bice, nicyo cyatumye n'ubundi iki gisirikare gisa nk'aho kigaba ibitero muri biriya misozi intare zasanzwe ziherereyemo mu misozi yegereye hariya neza cyane hari za Kiyanga ndetse na za Kishura, aho bavugaga bati mu gihe uyu mutwe ukomeje kugenda wicumacuma uva hariya za Kakuku ya kabiri werekeza za Katembo na Marungu hafi ya za Kibundu ndetse na za Kaniyekere. Yego. Dushobora kugabwaho ibitero simusiga ibitero karabutaka. Niyo mpamvu rero wumva ngo hari sharing zavuye muri ya misozi ya za Sibatwa na za Kakomba. Yego. Izi sharinga mu misozi ya za Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri hari mu byerekezo bya za Kamombo na hafi ya no mu bice byegereye hari za Murembe ndetse na hitwa Ruherera, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba. Ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego, ibyo rero ni ibiri kwa mbere yuko n'ubundi uza kutujyana ku zindi axe ukatubwira ibiri ko biragenda biba. Unyemere tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko izasarambwe za kera abarwanyi benshi ba Wazalendo bakoranaga na FDLR. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe nawe ugenda duha update. Ni umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Ukaba rero wakiriye benshi mu bo mu mutwe wa UPCRN cyase Union des Patriotes Congolaises pour la Résistance Nationale, ubu ubarizwa mu ihuriro rya Wazalendo. Abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Zasobanuye n'umuvugizi wa M23 urwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ku igenekerezo ry'icumi kwezi kw'icyenda 2025. Mu bishyikirije M23 harimo General Hakizimana Birege, Colonel Heritier Kakiza Muhashi, Lieutenant Colonel Simayeli Mubaraka Yves, Major Hakizimana Faustin Habineza, Ndizeye Jean Baptiste ukorera muri polisi ndetse na Major Bosco Baraka n'abandi babarirwa muri mirongo. General Burege yasobanuye ko yakoreraga muri UPCRN mu gace kayitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo. Hamya ko umutwe w'abarwanyi be bakoranaga harimo FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe myinshi y'abamayimayi. Yagize ati twakoreraga mu gace kahitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo, nakoranaga na FDLR FARDC mayimayi kubona ibiribwa twishakagamo ibisubizo. FRDC twebwe Wazalendo twakihuza tukajya kubishaka mu baturage ihene ndetse n'inka, abaho avuga ko bazitwaraga. Lieutenant Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma yabajije General Burege abatozaga abarwanyi ba UPCRN subiza ko ari FDLR kandi ko iyo bamaze gusahura umutungo w'abaturage amwe bayagabana na FDLR n'ingabo za leta ya Congo. M23 kandi yakiriye intwaro nyinshi za UPCRN zirimo AK-47, machine gun, RPG, mortieri ndetse n'abana bigaragara ko bari barinjijwe mu barwanyi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Kaba rero ari bikomeje kugenda biba bikaba bizabaye ikibazo gikomeye. Hagati aho rero Tibor Ngayi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika yahaye Perezida Kisekedi umukoro wo gusura burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo akurikirane ibibazo by'abaturage ayoboye. Uyu mudiplomate yahaye Kisekedi uyu mukoro ku igenekerezo rya 11 mu kwezi kw'icyenda nyuma y'aho umutwe w'iterabwoba wa ADF wisha abasivili bagera ku ijana mu gace kahitwa Kanyoto gaherereye muri territoire ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo ku itariki 8 ukwezi kw'icyenda. Nagi yatangaje ko nyuma y'aho ingabo za leta ya Congo zitangajwe na M23 ubu zidashobora no kurinda abasivili b'inzirakarengane bakomeje guhungabanyirizwa umutekano n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ushamikiye kuri Islamic State.
kubera ko ADF yisha abaturage mu gihe Perezida Kisekedi yagereraga uruzinduko muri Kazakhstan na Gi yagaragaje ko icyagashishikaje uyu mukuru w'igihugu ari ukusura uburasirazuba bw'igihugu cye. Aragize ati ku rundi ruhande Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu butembere muri Kazakhstan, akwiye gusura uburasirazuba bwa Kongo na agace ka Nyoto kagabwemo igitero na ADF kagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo. Muvugizi wazo mu majyaruguru ya Kivu Lieutenant Mark Elonga yasobanuye ko abasirikare ba leta bagiye gutabara basanga abaturage bamaze kwicwa. Mutama rero Ngayo nguko wakomeza utubwira n'ibindi. Bwana munyamakuru rero ndagira ngo umubwire ibiri kubera warikare. Yego. Warikare ni mubwira ko ivumbi ryatumutse ngakubwira yuko umuriro watse ntugire ngo ni bya bindi byanjye njye nkwereka amafoto kandi gatese aya mafoto koko yafatiye kuri tele. Yego, byagenze gute? Ni ukuvuga ngo ni urugamba rukomeye cyane kandi ni urugamba rutoroshye nk'ubu ibiri kuvugwa kandi biri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Bamenye amakuru yuko intare z'Asarambwe zazohereje umusada uvuye mu bice bya za Masisi. Yego. Umusada uvuye muri ya misozi yegereye hariya za Mayuwano uva hariya mu misozi yegereye Misenge ndetse n'ahitwa Indunga. Yego. Hafi y'umuhanda nationale Gatanu. Yego. Birumvikana yuko uyu musada woherejwe n'intare z'Asarambwe bashaka gufata biriya bice bya Kabamba ndetse na za Musenge na za Kasindi na za Itetero hari amabuye y'agaciro menshi. Yego. Ibi rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikimara kubivumbura. Yego. Ibi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikimara kubimenya. Yego. Uti habaye iki rero, habaye iki ku muriro wose? Tubwire. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kiri muri ya misozi hariya ahitwa za Ishunga. Yego. Ndetse n'ahitwa Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri n'ahitwa za Taweza. Yego. Bamanuka umuhanda rute nationale 29 ujya ahitwa Mubanda. Yego. Neza cyane hafi y'isantere ya Warikare. Yego. Ibi byaje guhura n'abasirikare n'ubundi babani gusa force nabo bari bamaze gutegurwa bavuye ahitwa Biro ahitwa Bobolo kuruta mu byerekezo by'umuhanda rute nationale gatatu. Yego. Aba basirikare nibo bahuye n'abandi bari hariya za Roba ndetse n'ahitwa Karushi n'ahitwa Rukisa n'ahitwa Ibanga. Yego. Bafatiramo uyu mutwe w'intare z'Asarambwe hagati ikikuruhati. Amakompora yaturukaga mu byerekezo byahariya mu Banda. Yego. Andi agaturuka ahitwa Teweza, andi agaturuka ahitwa Buringa. Yego. Intare z'Asarambwe zitari zicuma gatoya zerekeza mu burasirazuba bwa Masisi. Yego. Abandi bakaza mu cyerekezo kigana hano mu cyerekezo bigana ahitwa Musenge bihishe muri ariya mashyamba. Yego. Dore yuko uyu mutwe ufite n'ubuhanga mu buryo bwo kuganira mu mashyamba. Ibi ntabwo umuntu yabirenze ngo ngareke kubivuga. Yego. Abandi bakihisha Ndunga. Ndakubwiza uko rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusheringisha izi mbunda ziremereye barseringiye muri ya bice bya Mubanda n'ahandi basheringa muri ya misozi ya Nyanzira. Yego. Baje kubona yuko ibintu bya sharing biri buze gutuma n'ubundi amakompora yabo ari gupfa ubusa. Yego. Bamanuka umuhanda rute nationale gatatu berekeza ahitwa Kasindi, abandi bamanuka ahitwa Itetero, bageze ahitwa Musenge rero ahangaha ni intare z'Asarambwe ziri ahitwa Kabamba ndetse n'ahitwa Musenge. Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri ko umuriro wase kandi nkubwiza ukuri ko ivumbi ryatumutse ku rwego ruri hejuru. Yego. Ikitwa urusaku rw'amasasu rwavugaga ndetse kandi n'urusaku rw'abasirikare ku ruhande rwa FDNB wazarendo zirukanka. Yego. Abasirikare b'intare z'Asarambwe abakizwa n'amaguru abasatira mu byerekezo bya hariya mu majyaruguru ya Kabakombo na za Byungu. Yego. Bashaka gusatira biriya byerekezo bya Mubara ndetse n'ahitwa za Buringa. Ni ibintu byatunguranye hano Warikare, ntabwo twari twiteguye yuko intambara iri buze kugenda gutya. Yego. Ni ibintu navuze ni njyewe reka nizamukire nivire mu misozi ya Ngaza Sake nzamuke nje ncano za Kishanga ngere mu misozi ya za Mweso
nce mu misozi ya za Karembe nzamuke njye mu misozi ya za Peti na Burari mfungire za Fato na Bukumbirwa ariko nanone simbanira aho nyine. Yego. Ni ibintu byansabye transport idasanzwe kugira ngo ano makuru nyakurure kandi nyazanye hano mu by'ukuri ko ibintu byakomeye cyane. Yego. Kugeza ubwo na operation zabere mu bindi bice by'umwihariko Sud Kivu zona zibwirwa abantu ku mirongo imbere ku rugamba ni kuvuga nti reka maze burikirane operation za Waikari. Yego. Urugamba rwakomeye cyane ndetse kandi urugamba ruza kuba ihurizo rigeze naho bivugwa yuko ikitwa uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo ikitwa za magazini baziziritse ku bitugu ngo ni magazini ku buryo umusirikare wo mu Burundi yarayiziritse ari urugozi rurerure. Yego. Bavuga bati twebwe none wumva yuko bavuga yuko tutazi kurwana kuri advance nk'uko uyu mutwe wagiye ubyigambo uvuga yuko tufashe amateko zacu. Yego. Magazine yashyiragamo ihambiriye ku bitugu ku ruhande rw'umusirikare mu Burundi ukajya kubona undi agize gutya hari umusaza mugenzi we. Yego. Ibintu byakomeye ku buryo n'abantu bari ku mirongo imbere kugamba bagira bati nibwo bwa mbere twarwana ino operation ku buryo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyateguye ino operation. Ati ni operation yari irimo uburakari bukomeye cyane bigeze naho bivuga yuko no mu misozi yegeye za Nyamiyanda Mubanda Wenga Mutongo ndetse na Ngora. Yego. Aha naho bari gutekereza yuko ngo uyu mutwe wamaze gushyikayo ari nayo mpamvu imisozi yitwa no misozi ya za Mutakato ya mbere n'ari to za Tutero na misozi ya za Katanga. Yego. Na za Bunesa hariya hose ngo bivuga yuko ariyo mpamvu FDnb amaze kwakira akazuguzugu z'intambara. Yego. Mbere yo kuza kutubwira noneho ibijyanye n'ubundi no kwisuganya ndetse no kongera gukora contre offensive ndagira ngo tunyarukire Kinshasa gato tugarukire no tubwira ibijyanye na contre offensive ndetse na deployement muri ibyo bice. Turababwira ko abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege baraye bafunzwe benshi, bikaba rero byagizwe muri n'ubundi n'abashinzwe umutekano baraye bafunze abakozi benshi bo ku kibuga cy'indege cyanjiri Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa guheza indege ya Kisekedi mu kirere. Indege DRC 001 yari itwaye Perezida Kisekedi yageze mu kirere cy'Kinshasa mu ijoro ryo ku itariki 10 rishyira ku itariki 11 ukwezi kw'icyenda 2025 ubwo yari ivuye mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri Kazakhstan. Umuyobozi urwego rushinzwe ingendo zo mu kirere LAV witwa Ngoma Mbakile Nadi yasobanuye ko ubwiye indege yasatiraga ikibuga cy'indege umuriro w'amashanyarazi wabuze biba ngombwa ko iyo indege nyinshi zishya kugwa ahitwa Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Byamenyekanye ko ubwo iki kibazo cyabaga indege yari itwaye Perezida Kisekedi yamaze iminota 11 izenguruka mu kirere. Ubwo umupilote yarategereje ko bamuyobora ubwo yarategereje ko amuyobora muha amabwiriza. Ku ikubitiro benshi bashinzwe kuyobora indege kuri iki kibuga batawe muri yombi. Umuyobozi w'iki kibuga cy'indege ahagarikwa by'agateganyo hatangira iperereza kugira ngo amenyekane abantu bose bagize urare mu kubaho kw'iki kibazo. Bikekwa kwibura ry'umuriro w'amashanyarazi ku kibuga cy'indege cyanjiri ryatewe n'uburangare bw'ubuyobozi kuko mbere hagombaga kuba harateguye ingufu z'ingoboka mu gihe habaye ikibazo nk'iki. Akaba ari amakuru ari kugenda avugwa ko ibintu bitoroshye aha Kinshasa ku kibuga cy'indege. Mutamaronda agira ngo ukomeze utubwira ibijyanye na ramforo cyase n'ibijyanye na contre offensive biri gutegurwa nga ku kibuga cy'indege muri ibi bice byo muri Warikare ndetse nyuma y'imirwano ikomeye habereye. No kuvuga ngo rero ikiri kuvugwa ndetse kandi kiri kugaragara. Yego. Mungu igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Yego. Cyadiployinze muri iriya misozi ya za Kishanga. Yego. Badiployinga muri iriya misozi itandukanye tetwaye amasesi badiployinga mweso. Yego. Badiployinze mu misozi yitwa Rogu ndetse n'ayitwa Matenda. Yego. Mu Kingiti no mu misozi yegereye Rubutu muri Warikare. Yego. FDnb rero nayo yazanye abasirikare mu misozi ya Warikare hariya ahitwa Fatamabayego ndetse n'ahitwa Kiringa. Yego. Ahitwa Abafametinda ndetse n'ahitwa Baringa n'ahitwa Basama. Yego.
iyo ni imisozi iri hejuru ya Masisi. Yego. Ikaba ari imisozi iri hafi neza na Rushuru. Birumvikana yuko ari muri wa mugambi wa FRDC w'abasirikare 667. Yego. Bati 667 bateguye yuko bazagaba ibitero mu misozi yose itandukanye intare zatarambye ziherereyemo. Yego. Ubu rero niyo mpamvu intare zatarambye nazo zavuga ziteka zitipoyinge Kishanga. Yego. Tugipoyinge mu misozi itandukanye ya Masisi by'umwihariko mu misozi ya Mweso mu gihe tugabwaho ibitero natwe tuzirwaneho ndetse kandi tutari intambwe mu misozi ya za Warikare. Yego. Aho FRDC itari tugereye ni mu misozi aho ugira bihagaze. Yego. Ubu ngubu FRDC yadiployinze muri iriya misozi itandukanye ngira ngo dukunda kugarukaho. Yego. Mu misozi ya za Kavimvira badiployinze mu misozi itandukanye ya hariya Hafi bakunda kwita za Runingo badiployinga mu misozi itandukanye yegereye umugirwa hagati wa Uvira. Yego. Nuko amakuru akomeje kugenda atangazwa kandi bikavugwa yuko cyane cyane aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi bari kudiployinga. Yego. Bari kwibanda cyane ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ahandi Kirungu, Munanira, Shenge, Kayaja, Mwange, Kibondwe ndetse n'ahitwa Kiromo na Kitara na Muheta na Goma. Mutama reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza kuratoso yabarabara n'umutekano politique wanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri aho dukurikiye bwa mbere tushyuwe ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubatunganyiriza ndetse tukabashyikiriza ngaha. Hasta la vista.